Habar ben usaipan jad ben riuru kasan. Tekum bakalong mentau we menteri hintai pi gidukan. Don nubal ayam don arfulai teli gidukan. Tikitu wa asfu ai wai be cikitkar. Habar ben usaipan. Tunya pai biang syaka kai ka pateng hayaudu. Kani ke jingakran berupa Kelvin Roy lingdo kabangilasan na ka documentary jangka Khasi Students Union ni ka KSU ya ka balale nyau snam menchwa uni orang baula im hayaudu da ki pau snam na do ki por bangin pat yo ya ka jalala chang ula yo ilod ya ki egi baja ba ki egi balok hayaudu bar ka we na kita ka de ka jingkala sendat ka batang hapo khandiat snam ba ki bajala ka la ban kini ya ka khai ka pateng naki Khasi hayaudu. Urang ba Kelvin right hu bakadaw tinrai jong jing tron ki Khasi hayaudu kadi jing shapiliat hakibor kapisa. Ula ongro bagi Khasi ki shimpisa lepa naki barjella. Hendrai haga bakhadu kimna ban siu baki ai da kadukan barki nut hadu bandale yatho yatar shaka yeng dorbar jong usim. Ula itu badan lele ki dukan ki ba ubar jella upen yeng saw malaru baru pelun naladi banchna ye kita kidukan. Hendai khadu la syuat da ka baya kenwai nakata ka jing pelut jong u. Barkadi kaya rab u ba un syong ba un sa da ki pau snam. Hadu bakan dah hyar pateng syaki khun ki persa ki jong u. Uni orang ba la jing mun ba jenjar ban khangla di ki barjela. Bakin le i kam khai pateng hayaudu la daus im ka hima melim perking balada ka district council ru kam sange no ya ka jing ai trading license ya ki barjela ula kentu yo sim ka hima melim ba de shu badang ai NOC ki barjela ba kindang lek pan trading license namar ba ka district council teng ki bam de ban yo trading license ru ki yo da ka batin ru da ka pisa nalor kata lo ong ruba ka weipan ka ba ki barjela ki yo ban le try kle hayaudu ka dei namar ba ka jur palat ka benami ba ka jing shong kha kle Ulang ruba ka shong kha khle kade ka kam ka bamla ban line habagi shijur ke dish inkro hendrai ka shong kha khle hayaudu upan kade ka jingshim kabu ka ba ubajalla upet kliau ban shong kha ya ka thai Khasi khnang bon yo jing mentoy yalade ka be dei pat kini ke jing ai wai dukan pathar pat ni te ka bon hayau ka long ba kini Khasi jungiru kisim pisapi kisim pisa no tried no tu nong wai kisim pisa tu ndala sim pisa kimla bane ki ai no deketukan wat hadu ing dorbar ki lek ban ye tho ye kata bapen uniu ngin ai no ye kani ketukan hau niu khla jai long ba namar bangila sim pisa kata bat mentang imla ban siu tis ngwa ai permission bo unsyong Tekum kita ru kidon. Pi nomor Khasi jungi ki lolot ye ke pisa palat. Te kani ke jing lolot ye ke pisa ora ye ke jing tron ye ke jaj ben ripat. Pidon kam pisa ula ban terwa. Sem pi kwa kan no sanlak. Wat benta udkharu udon katuan ni marwari menakin ki snem arlai snem. Uterwa bakimla ban chnai ke dukan ban thna bon mala. Turwa ngan cina ayanga ngan chong tu sna do somala ti ke dorbar kasya tingin ongkum no haba ke dorbar unongmi utrai jong kita ka yudo usya ti kumnung pun sna na dong sedong siang de kita siang usoot ikat baik wai pat man ke benai tikum kita pi ngiliat ka pisah kami kedai kata ban khang ya kani ke jingsim advance ngila la ban khang ya tu ta kumut kan ne pi nomor bubun ngiliat ka pisah pi ndau pila simbun khosim la ban sipla ban siu kelap jelasnya ndal adab sepusne mong mai ang kuan tu pisah jengah te
sim te lem no te ini patra poi ka khem khat yam nyele ekran cha dorbar bangangam la su bansiu tindala le ekran tu pen kala kerteng sendon kadai kita ker kompi yo udah haru kadai ke jeng sian jeng kumno ben capture gitu kan udah pisah celda ngimla ban khang ya kan ni te tamut ma ban ni te ka bay dei ya kan ni ke jeng ai wai gitu kan te ka bhang asrai bo phin don ke jeng ekran no bo ka dorbar kan pi nomor lada nang te ki perking ta kamut ki trai kim nut tin rei lada nang te kam don ke jeng perking ka ba kabas tikna ni ki pai ban le te kat habala ka dor te ai wai be ki im ye la de te ni tin re la dau te uba sinchar uba pe uba krong uba pe ye ka yo udon ke jing perking bala da pi ai wa se ki bar jela ngan kini no la ka don kum kata ke jing perking nang te na po yeng dor ba tu manu bon nut don bon nut bon ai wai tin rei bom don ke jing perking nang te ki bre ka habala ka dor ti ki ai de kata ken ba parajat ki e pi ke kersian ti ke jing long tin rai jong i ke jaj ben ri jong i ken ni dap de ke jing bisni pi ban kiom kim kwa tang sui i ba kiu tai la ye le ban tan no kata ke de ke beten rai ke jaj ben ri jong i pi ngan kren ni ke jing syamo ha bay dei pa ketika phang ho mong ba kindon ki bayo kidon ki bayo khla jai namar kidon teng teng ki ba nasanu ka sinong na kanu ki wan hayo do ki yo lok eng tu tang ban yo ka jing khai kidon ki bakum kitaru kidon tang ban yo ka jing khai namar balai ban yo pisa bane te mentak ki kam ki kum menta ye gane ka jan skhanan kum meng uba bat ye gane de bihari tindre yo lok e ka khasi ka penyai khasi ba menta bat kata kalong hakan kurkom kini khasi jengi menta kili kit ye to kamar siberni into kiwan hangno jeka balat ki di sibin de miet labu degi breu kinwan nyo kat nutliki de ai commission kat te kum kata bi ka don ka jingle jong gini ki bar jela hapo yudu bat khasi jong ki ong suk ban ye ka beli kling pela ban le tre security ki kam ka suk tu ndon kam investment ndon kam ye ni dis potuli ngin yo commission potuli dis san potuli ngin yo commission san potuli ndon kam mi neng thli sulit kit bet nangte pi ko an siberni ne arboni ne kat bofila ti kum kini ki berkoi kidon bi kinong dei ki wara e ki mar ki ai sim tang commission ti menta bu bon nangte ki ti bakhai ki jan skhanan kilong sulung belahu ndai ki trai ti kum kita kidon hapo yuduru pi tingam tip su la kala banlong hapo ki basa juru la banlong ta basa do kharu kala banlong ta kinchu im ta de commission ndrai hakajan ka mangi im ta de kakmat la jong ni i bakalong ta kini khasi jongi long balik bela te pe sekitu ki badien tu mot pran ro menta nang mi kat nang mi kilang jelein tu tikitu ro manu be pisa manu be ai tingkai ki ban khai itu hab ban wan hab ban pet la dangi long husiar kan tikai ka banga ngai imta kalong ngai ka skhanan jan skhanan ubat bihari ke jinge fer ka lai fer bak labak te pi kum bakalong menchua ngai ngile ekran se district council hagitu ko por dang bat cm ba kanol te gitu ko por wa sundon da kalis Jaga tu ko por kadon tang 100,000 ar fulaingot. Ke bela rim bakai. Nadu por asam. Tinre suki meta poi khalai hajar. Te manu ba ai gani
ki legislative council ki yo trading te mentapin khang habo la yo e ka license ubri khoi te sekadar baru kam la ban khang ye ki kam don jing perking e tu ubri rung hang sim la yo dukan la let sesiti ai tre tu la yo trading license la yo ko dukan tu Bagi tapi kalau kau nak dorba semelim ru don jeng perking, tikar council ni nanti tekam habis NOC layo tu, pembersih ke hab ai. Tiwat kat taru kat don hiken kejeng ya bam tu, mong ba kan long clear, kidon ke ba kim yo ru dari kejeng teruk pisah ru, kiyo apa ya ke trading license. Tikum gitu ru kidon pi. Di ngatarai kumban pasat jeng mun balong dakalong kebala te nakaliang kasing Philippine bej bagedus council ban ya checking biang dak tugur kom tak kata kemut kala ban tinrai ban ong ba bat kaweru kalong ba pin ban ye kanika institution jong sim ko office ba dalele umbit ban ai NOC shu nang ni sikmat nomor bobuan had yo si khai beriam tu te ten itu pat ndaka he ga bai wai dukan te kimla kin si bai wai ne e ke jingmi jengki ten dei na kita upi bak sepelong ikini ki ba red beria jaka ban chom ban khai ban pen he ki ai wai no te kam ka dau ten rai nda bang keli kita ki ombo ke khon ru kim tre te banwan chong yo fi kum kita ke dang ha ni ka juk ko ba menta gen ba ki sinrang breu ki las dang ban yami men ye tre kam la jong rei ke por jong im chwa tu ki san pu pra san kandai ru pho ru hadun ru san don sinrang weru ha po yudu ano ban khai te wat ngiru ni sakran benya ke tu ko por le chong yo kum ta tenrei ngi aisha nomor boleh ngi habban pe thu kan kum no ni dukharu kiu wan dang menu mentau seng la pe san teli ke dukan ke ko pelong yo new yo peteng wo no pa su khon su persa te kum terse tenda baki buon pat untuk kinang penpat dukan cu entah we dukar don sau san teli dukan te kata bi ke jaj menriu ki perajaj te menta wat e kador kamoru kiarap subu menta jaka bangelit thiet nomor warim tu te lada ki khasi don ki bala ban tinggal lit pan ki ai no inga si kan kamar nta yo di ndai kim khasi jungi ba ye bisni te pi ka dau tunrai ka balong ka jaj menriu jungi khasi kalong ba mron long simpeteng kata kawe ngan ka baning kong kalong kata menta kila aseng ki kmi pa tang sul akut gitu mron lahap khang sui ke dukan te ban sui tu kimban si hap ai wai no kata ka baning kong ha ka jaj benri ko jungi khasi ka banganga sem ken te nomor bele ngi yel diru ila persyang imei ilahi kai ngin nadu ngangala don hayo nadu usnem san pun riu ti lahi kai pensan yang hakata kerkom bangin simpeteng ti hadu mentang simpeteng ye kedukan joi mei tendrai ngapen ba akiwe ki benta kun ki jingdi ki johor ki we ki jingdi ayo ndon nong mi beteng kila we kila long ki kepala ayap gitu tu kedukan las kang te ndak bekilawan ki kon man chong yom don ba chong ai wai no kata ka wei ka dau ka kongsan jong ni ki khasi pin pe ndai tang hayu du kalong wat sabar jong ka yoru pin pe ki ple dukan khasi hang tu tang san banai ro banai ki tukir ndre la khang khrep tendre belu du kharula ka wei kalong ba ki don ginong teng pi ban mi biteng nomor ka kam dukan pinsyong marwem la
tang marway pindron ya kedukan kamlong ke pin di tien pin chong tu kedun kam ke jingkit kia ti kata kalong kawai ke meng ke ba ngi ki khasing i depan smutu bah bang sedang ya ke business ni dun kam ban prepare ya ki nong sim peteng kadang bahkan nek kan sa katu kedukan te ngawala pe bun wat kong elibon pe pi menchua ke jing klan ka khai khao ne khai jan ne khai ndrei ladam don nang sim peteng kelakut ti ke babon hayo ke dukan ke long ha kata kerkom belai ke khang ndon nang sim peteng ki khun ki la le la ka jong jing trei nomor msum la hikai ki bakin sim peteng hi ke dukan pi kum bakalong mentau wei menteri hintai pi ke dukan don bal ayam don arfulai teli ke dukan tikitu wa asfu ai wai be cikit khar so wei menteri don khatsan so wei menteri don arfo tikitu ke dukan jing menteri kitu i giling ke dukan khar balai ke yo dukan na dukan ta kali long ba na ka liang ka dorbar na du por menchua ununu menteri balabat e ka kam menteri udai ban yo dukan hayo tu basian lu breu yo sipau bakam sian chu tu yo khatsan kumta ke pun be UCMI dukan ta hang ta mentah tikini ki bedang wan ru ki layap gitu wan mi thumai niru dawa ai dukan nga kita gue belayap mencuba kiyo tu belingi bedang im mentam yo te kadai kan hi ke belawara seke jengkap nya ayo pin pe mentah wat ke pangkhana ru sna dukan mencuba ki pangkhana ngi don sautuli mentah la aja alut pen kala dukan lut te kan ni bi ke bar ko kalong ba ka dorbar kam don gi jingte jing sia kalau da don ge jing pinpen oh uni badang long sitting menteri ubat dia ke dukan kadai kat kum kariti ke bu nadu menchua udai ban yo dukan marbelai unum im tang iti tulop menteri udai ban yo ke dukan kena bakaying kesem kan ula ban pendap penbiang tendre ndola yap kadai mencim no ye ke dukan ndai kimle pe ye kata kadai kata menta kabah buon di dukan ke menteri te tu kum menteri keni bolayam ma udon arfulai teli ke dukan te tau we menteri udon kata te skiwe sau hundrengut menteri multiply te te keni ke dukan kin le chenu kile chut kharlo wat kajing song yeng ru te ka ba ailan kedai ke dukan menteri sudah gitu dukan dikiat ke dukan baru kau tu dukan menteri sudah nomor kamdon ke jing penbet ke betikana nadu por mencuapi bukan bolong menteri ai dukan be nomor ngi khasi kata kan bangimdon kata ke jing mut ban khai ban ron ke business don bomi kan siesong dukan kai tu peteng iwe a into tu ndrei ban om ban dar literally hi ban wat e ke jinsia ngidi ban da wara e ka wholesale ke ngidi ban capture ndang la capture e ka wholesale tate ke dukhar mdon jeka habar ben usaipan jad ben riuru kasan